Karensan ya ko berwai ya kabala tipkum ka Henyo Trap Idol ka benta ka paar lane ke season 2 ya kabala peniat da ka Henyo Trap Association on sedang biang no ya kene karensan ya ko berwai kasi ya kabala on sedang nadu ka sau tarik upana jeleu arajar arpar bat penkut pan hadu ka laipo tarik upana jeleu arajar arpar ya kabala ha kene audition on penlong da ka online audition. Presiden jengga kenhun usamla Gabriel T. Maulong hapa pensyai helor kene ke jengya kom ulo pentip ke kusnam nak bentagi nongjob kan long laipo hajar tengkan nak bentagi barak ya kanam ladu arpo hajar tengkan nak bentagi bawan baar bat khatsan hajar tengkapat nak bentagi bawan balai bat nak bentagi jingtip ki bakam benia shushu ki bakwa beni simpenta kin pun hau nambar khandai lai henreu sau khandai nyo khandai san kublai pipro kakerteng jong agade Gabriel T. Maulong bat ngadai presiden jong ka Henyo Trap Association di kumansu perkan mahoni ba mangi nakaliang joka Henyo Trap Association ngila ada ban pelong ya kajia koprai kasi kepa ai kerta Henyo Trap Idol season 1 agaba ila job dai samla da pila komti meri pengrup ibadai napo osmet di mata nakaliang jungi association ro ngila ada brai bangin pelong biang sesisian ya kajia koprai kasi kepa kerta Henyo Trap Idol season 2 bakandai rutan ki jirai kasi pila manrai ki jirai ki bapi shnahi lani pi komposi pila ru manrai ki jirai ki ki bapi shukova ya kita misha di kane ka ji ko rai kalong komni ya ka audition bade ka semi final nyat building baka online bad ya ki videos ki jongpi ki bapi rai nyin upload ka YouTube channel ka blai kerteng arwaro pedi but naki likes but views ni kain like 4% but naki dong bishar ni kain 4%. Teka online audition kan sedang nadu ka sauterik jong ni ubnai araja apuar berkan kut hakalai puterik jong ni ubnai araja apuar kamumut ka tarik ka bakado bapin pa ya ki videos ki jongpi kepada nam tak audition kan deh hakalai puterik menta ubnai araja apuar perhadian kalai puterik jong ni ubnai nyenu pediang show ya ki videos ki jongpi teka bay registration nam ta ki solo kalong si hajar tingka pada nam ta ki duet ber group kalong ar hajar tingka di kibasa ajit pada syaka semi final yin pentip ya feeling bagi phone calls hakalai tarik upanai naitung araja apuar bangin sedang bangin tap ya ki videos ki jong pi pada jong ka semi final nando ka sau tarik upanai naitung araja apuar barkan kut pat hakakadwai tarik upanai naitung araja apuar bat katarik ke bakado bapin submit ka videos ke jong pi nama ta ka semi final kan deh ka kadwai tarik unaitung araja apuar bat ninum pediang syupa terus di jopi ada pisang ini hadian ke kami terik ubenai naitung dia bensan bed hapo ke kami terik ubenai naitung bakal sedit kendai kami terik ubenai naitung nama tagi videos joka semifinal pada ka result jangki bandrung syaka grand finale yang seperti bahka katsan terik ubenai naitung arja apuar baka grand finale kanom deshu online ke grand finale ngin lek no offline ngin lek live hapo hall ya ka bangin seperti BPH ingin pelong ya ke final di baka final kandai hakashi polterik ubanai nailur arajar arpuar bat sai singan on baka final kamdai online ka final kandai offline ngin pelong hapo hall live band bakandai hakashi polterik ubanai nailur arajar arpuar tiki prize namata kinong job kinong kumni kibayo first prize kinyo laipo hajar bat ki sernot kibayo second prize kinyo arpo hajar baki sernot baki bayo third prize kinyo katsan hajar baki sernot bakin dan ru shi polterik ki consolation prize te bapi tapi kuah bentip company shushu pila un phone hau number khandai lai hinriu sau khandai hinyo khandai sansan sai sin nong khandai lai hinriu sau khandai hinyo khandai sansan but yaki videos ki jompi nam tak audition ru pila ban pa hau ni hiu WhatsApp number bangala om tan